Unye ucoach wethu man naye man. Kuninto enga-understand ku-coaching ukuthi uMakhopa hayi ukuthi mhlawumbe sinama favorite player usiyakhetha asinama favorite player but umuntu mawubothi no lo muntu igame yamsinda ngoba umsebenzi we-striker into engiyazi ukuscora umsebenzi we-striker so mawuzonika umuntu more than 10 games angascori kube khona umuntu omfaka afika ascore kusasa umbuyisele ebenchini kusho ukuthi ngamanye amagama uagenest nento i-right mawucoach ngoba le game uMakhopa njalo umuntu osiwina ngayo la ku-Chiefs noma ku-Sundowns but ukhetha ukuthi ubeke yena ebenchini experienced player waye ukuthi umbutuma mhlambe sinenkinga naye but welcome to experience kumbutuma isashota uphuma ku-Richards Bay lo muntu lo so nakhona uphuma ku-development ye-Richards Bay so experience isasephansi so kunamagame wabona no namagame lawo athi ngi-experience especially welcome to Derby crowd ombutuma abajwayelanga i-crowd ngale ku-Richards Bay akuna crowd mawufika la mawudla igame kuthiwa iDerby njobona abalandeli bePirates baphuma kangaka baphuma kanje ngoba i-team bayayithanda bayayifeva yithi kade sibaningi la e-stadium kodwa nokuzwa nje olamthuthu kuthiwa bona bane-support eyiningi angazi leyo support ikuphi ngoba la e-stadium i-support ye-team sibone e-stadium hayi ukhuluma kwaselokishini kwasethavenini i-support sibona la e-stadium njoba kade ubona i-stadium simnyama sonke la bona bafaka izinto eziyelo abekho angiyi-understand noma kuthiwa i-team ine-support eyiningi angazi ukuthi into enjani leyo.